Kubleye pi baru gini gilonggi kubor bam tagasngi. Usimbot Menteri Rangba Gejala ubak senyau balang dhar ula kerpat ika Voice of the People Party VPP bahkan ompelong ya kejingiat pet ba sya sekretariat hendrai banwan bu daga jingtho memorandum syok Menteri Rangba. Ban ai jingiakren bat ya penbet ikimat jingdawa habakran syikilat pathai kubor. Ubah dhar ula ong ngayu i nagilat pathai kubor begitmu banyat pet ba sya sekretariat hendrai kam dan kam bane kumta. Kila banwan bu daga memorandum syuk Menteri Rangba bat ngin ya syong jingyakran bat jingyatai. Kata kadi ke rukam trekam jong ke sorkar. Ula ong ba ke sorkar kapli ki jingkang jong baro ki sengsan perthai ki badan kam menra ya kinu kimat pait ba. Lada dan kinu kimat bekerki kinu ki sengsan perthai kila banwan jingyakendu ya Menteri Rangba lani ya ke sorkar. Ngipriang sobhaya ki tuan ra ikimat jongki bat ngin ya pelong jingyakran ula ong. Haba keli la ka jingyat pat ba ka don na em ka jing tmusan perthai o ba dhar ula ong babun na kimat ba ka VPP kala ra ye gidei ki ba ka sorkar kadang yakran lani kadang pentrekam ngalayo i kimat jingnawa jongki bun na ki kadang don ha ka jingyakran lani ha ka rukam pentrekam lada ki kwa bani kendu ya Menteri Rangba ki bdeng sngoba banwan da ki nong yalam kumbalai hadu sangon kumba jule ki wei pat ki kenhun ki bawan dawa ula ong. Ula benrap baga sorkar kalong ga bakloi ban ngap ya ginu ki jing ban penbet ya ki na ka benta ka bhag mya jong ki pat ba bat ka jela. Halor ka jingkali la ka sorkar kan khot ika VPP ban yakran uba dhar ula ong ba kata kan syong ha Menteri Rangba ban ai ya ka juba. Henry ula pen scam ba ka jingkang ka sorkar ka pribet ya baro ki bakwa banwan sya ka jing yakran. Syushu usumbut Menteri Rangba ula bu jingkali halor ke jing don kam ban khot iki pat ba ban yat pat ba halor kimat ki ba upat ba ula jit iki nong mi khmat ban shimti. La datang halor kimat rit ngihap ban khot iki pat ba ban yat cha sekretarian te ke jing jit pat ba iki MLA bat MDC kamut ayu. Ngila sya jit ban mi khmat iki pat ba bat ban ra iki jing jongki sya ka sorkar. Kamdei kalenti ka badai ban khot iki pat ba man kapor ban yakhi ula ong. Ula ong ru babaro ki MLA bat MDC de ki nong yalam pat ba ki badan kahong ban ye kendu ya Menteri Rangba bat ye ka sorkar. Ha kenu kapor ban ye kren halor ki jing jong ki constituency bat kumta ka sorkar ka jutrei kam nadu mensha. Ban wantul support sekretariat haka Hendri tadi mentau kenaya ke ika nagriang sorkar ke baka dari dan bandong iya. Mun haka bayade bekerundu terik am kalong kum ni ngayo sngo nagi kubor malah ke sosial media kam tamu ilu di ba imat ka VP ka kwa man wan tur sekretariat akan du terik rangkat bat kartu ka ni gi jing diman kum makila kedawi maragi poin bagi kum sekretari sana kaleng jungi sarkar barbor ni open ya ka dore ke jing kangban ya kan ni ka isu point number 1 an sakawai ro bon sini kumbajo kanu chief minister bat ka MDE barok kawai maka no kono isu jumai ba bon sini kan pa office da ka dialogue and discussion kana bakan pos ke jing ba namar banong don kono isu bangin ya lampai ba kipai ba kamanto ayu kipai ba ke jering ku no mikmat ada ngasubu mentana kan arteng kono si ka jet yang tedon ke isu jong gawar dengan hap khodo pai ba man legislatorian ngala ban ya lam katu kan irong ba na kondusi ngan kedo chief minister kata de gaburom ka bengi joya lek baro kata na do ba yok state ka mekhalia ba ke legacy bagi nong lam man sa kala jo melen ini to wat kumi ki pirum le to ya kila ban kan do trik maybe ki ko ban kedo trai CM trai un sa appointment ni ki ane ke jing melen ni bon sen ha bagi don kanu isu don't issue going have flag up house have a belong session don't issue yes you have make in the form of delegation to chief minister ne to minister in such kind of department the banong banyak lampai ba sa secretariat banyak lampai ba sa kanungo jakat kalong sibenta ko mapen sarwakai ka por sa ba mo pali sa kawai ru ka thu dia yai ka wan jong ginong late no wan ginong tre office ginong layo lai hat ka tu kalong ka penton namang ina go ni ngim jo le ran banikan kanu isu ka ba ba terau siam terau ai kaya uni diskus barki namanga sa tu ki kwa mani kan bon siam iterai ngeleng jungi go men bon sin ni kajing kanga pli atu sa gunta
kam tam don kono lagi isu ke bakam long serious kono concern. We are agree. Let us discuss it collectively, all the 60 MLA. Kaya problem. Tebanong don isu ba ya lampai ba, don isu are lampai ba, don isu balai lampai ba de. Kan sa don ka porin sa arki pa iba pat. Mai pa iba ki jid yang ini bentapan sakri ki. Mdai nek bentah halor ki deb jing in penduk ti aki ta. Kata bonsin ki leader jongi ki labu ki legacy. Kumno banyak kan isu pa iba. Teng don ke isu nag himan ki sim ki one in the form of delegation don ki member katukan ki jid. Ladon ki isu jong dis council ki wan katukan ki member ki kedu CM. Ladon kanu isu jong kirang ba asong ki form sin ju kirang ba asong ki kedu ki sarkar. That's how we move, how we run the governments. Teng ayo so malumala ko mo pin man katukan ni ki VP ki laban krep ani wan secretariat. No problem. Sarkar tharai usia mula song tu ke bade man le. Tang ko nga nong kanu ka political party ngamong tang VP. Ni pedeng sama ba ni kani kanu isu jong pai ba nang matang jimba. Nak matang jimba ni pedeng kalaban wan ke VP, kalaban wan ke Kongres, ke UDP, ke ruling party kanu ko bawan ro ni sama ba pedeng kanu bro nak matang jimba ba ni. Tai ni halor ki isu jong pai ba jong ni. Teban nong ndon isu iweru khot pai ba, ar khot pai ba, balar khot pai ba, ta kunu ni trekam. Kamu ladangi kum kenu yalam hab yalam pai ba kat sebele we are not fit to be nong yalam. Ning fit ba nong mengidai nong yalam pai ba ling hab ku yalam pai ba kat sebele. Upai ba ula ajek kenang ngi men represent nek mata jo te. Ada pion man ke jing yalang man ke jing isu hab yalam pai ba ban khot ni le kenu te ka tumun ngile arang ni ke jisu junga marwe. Ke jisu junga marwe kum nong yalam ladanga kum ga won nar teng ka jet ya nga. Lalu kanu ku isu junga nar teng hab yalam pai ba. Tama to yung along umale MLA hante. Ladang hap khot alay pa iba ilang ban nga I'm not fit to be the leaders for that respective constituency. Te kani nga karpat iganu no ka party ka badon ka jimut panikan I think the door is open for all the party. Kum ka sarkar si bro we. Tai ko am clarify. Te toy kata ka plan jong ki ba kanu trit ngam tip ka kanu kum te try kinya discuss what si am try si am sa le blon kam try. Mi tangkat ay try mi jong.